Pozdrav svima! Sad ću da vam danem jedan savjet, a vi ga protumačite kako god hoćete. Ako već gutate sablju, prirodno se sjetite da progutate futrolu. Ovo je zasigurno jedan od posljednjih vlogova Cinemanije koje ćemo mi snimiti u ovom studiju. Naime, selimo se u novi stan i trenutno smo u procesu pakovanja. Nije svejedno napustiti ovaj naš studio. Nakon 5 godina u ovome stanu selimo u novi stan i tužno je preseliti se iz stana u kojem si započeo, na primjer, Cinemaniju. Ali isto tako znamo, vrijeme je za ovaj korak, tako da život ide dalje, bit će bolje, Cinemanija će biti bolja. Ova selidba će definitivno utjecati na buduće epizode Cinemanije, bar u ovome periodu. Naime, ne samo da nećemo mi imati vremena da snimamo epizode i da ih objavljujemo, nego čak 2 mjeseca ćemo biti bez internet konekcije. Nemam pojma kako će to držati, ali eto, to je sada to što imamo pred sobom. Ja ću nastojati da bar napravim koji vlog, ali ne obećajem ništa, jer onaj ko obećaje i ne ispuni ono što obećaje, njemu su kratke noge. Također želim ovom prilikom da se zahvalim svima koji su učestvovali u našoj nagradnoj igri i svima vama koji ćete učestvovati u njoj. Ovdje ću postaviti link za tu nagradnu igru Cinemanije u kojoj možete da između ostalog pobijedite digitalnu video kameru, DVD-ove, USB stick. Dobili smo veliki respons što se tiče nagradne igre i jako nam je drago da vas toliko učestvuje. Zbog ove selidbe nismo u stanju da odredimo kad će se okončati ovaj giveaway, ali glavno je da ćemo vas naknadno obavijestiti kad završava i tako to. Mislim da bi bilo super kad bi mogli podijeliti nagrade prije ljetnog ferija. Međutim, čini mi se da je to preambiciozno s obzirom da nećemo uopšte imati pristup internetu 2 mjeseca i radi same selidbe. Nagrade nećemo dijeliti u ljetnom feriju, jer kako razmišljamo, većina ljudi negdje putuje za ljetno ferije, tako da bi bilo pravo bez veze da ako izvučemo baš vas kao pobjednike u ovoj nagradnoj igri i da, na primjer, ne mognemo stupiti u kontakt sa vama zato što ste vi negdje otputovali. To bilo bez veze da radi toga izgubite nagradu koju ste osvojili, jel tako? Tako da će se izvlačenje desiti prije ili poslije ferija. Još jednom, hvala vama koji nas podržajete, koji pratite Cinemaniju. Vi koji to još niste uradili, bacite sub na naš YouTube kanal, lajkajte Facebook stranicu Cinemanije, a ako čak hoćete da podijelite koji videoklip naš sa vašim prijateljima, vjerujte, mi vam uopšte nećemo smetati. Eto, toliko za ovaj put. Do sljedećeg javljanja, čao i nemojte jesti žut snijeg. Dan izgubiš, dugo spavaš, vaše mane zakopavaš, mlada se, brzo gasi, molim Boga da se spasi. Koga